I tako ceo dan, i tako celu noć, i tako ceo dan, i tako celu noć. Jeste li se ikada zapitali kako su se naši stari zabavljali u ono mirno i sporo vreme pre ove agresivne industrije zabave kojom smo tiranisani? U ovoj epizodi odlučila sam da istražim kako su balovi stigli među Srbe. U pomoć sam pozvala stručnog poznavaoca ove teme, operskog pevača, pisca naučnih radova i pasioniranog istraživača prošlih vremena. On nam je autor i urednik one vrlo čitane i sadržajem kvalitetne Facebook stranice Fragmenti prošlosti, koja se bavi kulturom, a koju prati 90.000 ljudi. Milorade, evo nas u najglamuroznoj i najlepše očuvanoj balskoj dvorani u Beogradu danas. Tako je. Ovo je bila nekad balska dvorana. Velelepna balska dvorana Starog dvora, koja je izgrađen 1884. nakon što je Srbija postala kraljevina. Inače, ova balska dvorana je nekada imala 322 sijalice. U to vreme. Tako je. I možete da zamislite kako je Beograd sijao, koji je tada bio slabo osvetljen, a nije imao uopšte ni visokih zgrada. Možete da zamislite kako je sijao sa svih krajeva Beograda. Ako znamo da je Beograd prvu sijalicu dobio 1881. godine, a da je narod negodovao, ne treba nam to osvetljenje jer pošten čovek ide spavat rano, a bitanga neka lomi glavu, onda možemo da zamislimo kakav je Las Vegas ova dvorana bila za ondašnji Beograd u mrklom mraku. Svedoči ova sačuvana fotografija o glamuru tog najvelelepnijeg balskog podijuma u nas. Ipak je to vreme kada se mi, eto, od 1830. godine polako oslobađamo Turaka hatišerifom, dobijemo nezavisnost, je tako? To je bio glavni preduslov, tako je. Srbija je uvezla balove čim je stekla autonomiju Turaka. Hatišerifom 1830. godine, kao vazalna kneževina, Srbija dobija mogućnost da sama organizuje svoj državni aparat, privredu, prosvetu, železnicu, ali i slobodu veroispovesti. Te je u Beogradu od tada mitropolit mogao biti Srbin, umjesto dotadašnjih Grka. Balovi u 19. veku su mnogo više od onoga kako danas mi to mislimo. Mi mislimo danas da su oni bili razonda zabava, ali oni su bili mnogo više. Oni su bili stvar velike društvene reprezentacije, pre svega. Tu ste mogli da dobijete neke društvene kontakte, da se prikažete u punom svetlu kako vi želite, da se sretnete sa nekim ljudima, a najuzbuđenije su bile devojke. Znači da se udaju. Tako je. Balovi su pored nedeljnog odlaska u crkvu bili retka prilika na kojoj su ženski članovi porodice mogli da se u javnom prostoru prikažu u svetlu u kom su želeli. Odlazak na prvi bal značio je za žensku decu ulazak u period zrelosti i spremnosti za udaj. Piše istoričar umetnosti profesor Miloš Timotijević u istoriji privatnog života u Srba. Toalete su se grozničavo spremale, jer ako na balu ostanete neprimećene, morali ste dugo čekati na sledeću priliku. U balske knjižice dama upisivali su se kavaljeri, koji su hteli sa njima plesati. Za one koje nisu dobile ni jednog igrača, bili su obezbeđeni rezervni igrači, da se ne bi devojka rastužila na balu. Sve veći značaj balova narušava staro patrijarhalno vaspitanje ženske dece, što se često kritikuje. Nalazimo u istoriji privatnog života u Srba. Bal je bio veče koje je moglo promeniti život, kaže moj vodič, a u toj balskoj ikonografiji vladali su strogo utvrđeni signali. To mi je jako zanimljivo. Ja sam ponela danas i lepezu, što je značilo kada se pojavite, eto, na primjer, tad, te 1884. na balu u ovoj našoj skupštini grada današnjoj, ja se pojavljujem sa lepezom, što znači da sam neudata, je li tako? Tako je. Udate žene su ili bile u
posebno starije žene, su bile u narodnom duhu odevene. To je ona srpska narodna građanska nošnja, libade, tiga. One su sedele duž zidova. Dvorane i posmatrala što se dešava. Da slučajno tu ne padne neki dogovor za randevu, jel? Doći ćemo i do toga. Onda, udate žene srednjih godina su imale evropske haljine sa šlepom. Molim lepo, to je bio pokazatelj da ste udati? Jeste, postoji jedna divna fotografija dvorskog fotografa, supruge Darinke, dvorskog fotografa Milana Jovanovića. Da, inače brata Paja Jovanovića. Ali ne udate, devojke su imale posebne asesoare koje su ukazivale na to da su one neudate. Poput lepeze ili svileve maramice. Prvi dvorski bal u Srbiji izbio se 1834. godine u Kragujevcu, koji je tada bio prestonica Srbije. I to povodom ordena koji je knez Miloš dobio od turskog paše. Štampane su pozivnice za 200 gostiju, u kojima je pisalo da će bal početi u 1 čas po zalasku sunca, u novom zdanju Narodnog suda. Posebna delegacija je otišla po knjeginju Ljubicu i kneza Mihajla, tako je, u Šareni konak, to je bio njen konak u Kragujevcu, da. A to najzanimljivije je mada ja to shvatam koliko je to bila mala varoš i da su oni oglasili početak bala tako što su pucali prangijama, pa sada čuju tamo ljudi i mogu da dođu na bal. A kada je knjeginja Ljubica stigla na bal, malom srpskom prestonicom zatutnjaše topovi i puške. U sred te dvorane je bilo bure sa katranom koje je davalo posebnu svetlost, možemo da zamislimo kako je to mirisalo samo tamo. A to je bio dvorski bal. Oni su se sjajno provodili tamo i kaže Nušić kako je vreme odmicalo, da su i oni koji su nezvani dolazili, tako da se to do noći, do 3 u noći je to trajalo, napunilo sveta kragujevačkog. Pored kola igrane su i vlaške, bugarske, nemačke, mađarske, švedske i graciozni menueti. Ali između svake od njih igrano je kolo, koje je po svedočenju hroničara Srbinu najmilije od svake druge igre. Beograd je prvi bal dobio zahvaljujući jednom Englezu, Lloydu Georgeu Hodgesu, koji je te 1838. godine priredio bal sa domaćim i stranim zvanicama u čast kneza Miloša Obrenovića. Novine serbske pišu da su na njemu različne igre igrane, a sam knjaz poveo je srpsko kolo. Dakle, bio nam je potreban Englez da bismo u Beogradu napravili prvi bal. Pa, tako je, da. Ali knezu Milošu se to dopalo. Pa jeste, knezu Milošu se to dopalo i on je, pa i da mu se dopalo, da mu se nije dopalo, on je morao na neki način da odgovori Hodgesu. Na poziv, aha. Tako je, i onda je on nekoliko dana na svom dvoru u Topčideru organizovao bal, to je bilo 6. februara 1838. On je organizovao bal u čast Hodgesovu i tako mu se odužio. Ubrzo nakon bala, knez Miloš primoran je da abdicira i posle kraće vladavine njegovih sinova Milana i Mihajla 1842. godine na vlast dolazi Karađorđev sin, knez Aleksandar Karađorđević. Sa njim i knjeginjom Persidom balovi i umetnička posela na srpskom dvoru počinju da liče na evropske. Napomenimo da su posela svojevrsna preteča balova, jer su se na njima napokon okupljale žene, kojima je do tada bilo mesto u kući. Time je Srpkinja zakoračila u javni prostor. Na tim poselima naše sugrađanke, 19-vekovne očajne domaćice, čitale su poeziju, vezle, svirale klavir, razmenjivale savete o vođenju kući i vaspitanju dece, ali i bistrile vruće čaršijske teme. To dođe kao srpska verzija Jane Austen ili Sestara Bronte u ondašnjem Beogradu. Tako zamišljam. Balovi su bili jedan glamurozni stepenik više. Ljudi ne znaju da je na ovom prostoru postojao dvor u kome su živeli vladari Srbije. To je zapravo bio stari dvor. Mi ovaj njihov novi zovemo stari, ali ovde je bio stari. Da, ovo je bio stari, ovo je bio novi dvor nekad, a ovde je bio stari dvor koji se zvao Konak.
On je izgrađen 1840, početkom 1840-ih i u njemu je stanovao otac kralja Petra, tada vladajući knez Srbije, a kasnije i knez Mihajlo. Zanimljivo je da knez Miloš nije voleo taj dvor. Negde sam našao da mu je duvala mnogo promaja i da ga nije voleo i da je živeo kad se vratio na vlast u Topčideru, gde je i umro. U tom su dvoru ubijeni kralj Aleksandar i kraljica Draga 1903. godine, posle čega je srušen, da bi se što pre izbrisalo sećanje na taj krvavi događaj. To brisanje istorije ostaće duboko ukodirano u DNK srpske genetike, nažalost. Za našu priču je važno ovo mesto jer se tu desio ne jedan nego više stvarno glamuroznih balova u Beogradu za vreme kneza Mihajla. Tako je. Ovde se po izvorima desio veliki bal 1865. godine, početkom. Sneg je te zime toliko napadao da je u nedostatku komunalne službe Beograd puta eskadron konjice utabao sneg od Stambol kapije, današnjeg Narodnog pozorišta, do Manježa, da bi Beograđani uopšte uspeli da dođu na bal. Sjajan je to bal bio. Knez Mihajlo dočekao je svoje goste stojeći nasred salona u fraku sa ruskom lentom belog orla. Kneževi gosti bili su i svi u redova građanstva, trgovci u odelu evropskom ili turskom, kako se onda nosilo, žene u srpskom odelu u tepelucima, pušćulima, bajaderima i niskama bisera ili dukata, mlade žene i devojke u širokim krinolinama. Nalazimo u zapisima starog Beograđanina Koste Hristića, našeg pravnika, diplomata i ministra pravde, koje vam toplo preporučujem da pročitate, dragi gledaoče, jer je pitoreskna hronika nekog davno iščezlog Beograda. Zakuska je bila za veliku gospodu, ministre, savjetnike, diplomate, opštinske predstavnike na gornjem spratu, a za ostale u prizemlju staroga, sada porušenoga dvora. Tu se veselilo neprestano. Bilo je tu i ovog večera scena koje su se morale brižljivo kriti da za njih ne bi doznao ozbiljni domaćin. Kneginja Julija, kao mađarska grofica, udala se za kneza Mihajla te 1853. godine u Beču. Po kneževom povratku iz izgnanstva donela je u Srbiju modu krinolina. Ta je haljina korak ka slobodi, jer se žena u tom laganom žičanom kavezu lakše kretala na uslojevima uštirkanih podsuknji Biedermajera. Zanimljiv je podatak da su knez Mihajlo i knegina Julija bili u izuzetno dobrim odnosima sa pašom iz grada. Turskim? Posebno sa njegovom ženom, pašinicom. Tako da to je jedan veoma... Dakle, diplomatija je cvetala na balovima našim. Da, diplomatija je cvetala, knez Mihajlo je bio i dobar diplomata, a i čovek koji je veoma privlačio na sebe i pažnju ljudi svojom harizmom i svojim... I dendi je bio. Tako je. A kneginja Julija, austrougarska plemkinja, odrasla na dvorovima sa evropskom klimom, u Srbiji je volela da promoviše libade, taj neodoljivi gornji ženski haljetak, svečane ženske nošnje, kao ono nacionalno, srpsko. A još šta je zanimljivo, da je taj bal predstavljen u novinama srpskim kao, citirat ću, evropska kultura pomešana sa srpskom gostoljubivošću. To je ono što može da se vidi na srpskom balu. Otkrila sam da je brošura 52 vikenda u Srbiji turističke organizacije Srbije prava lektira za sve nas koji bi da otputujemo iz grada za vikend. Bilo da smo strastveni ljubitelji prirode ili zaljubljenici u kulturnu baštinu. Zato sam se ovog puta odlučila za Sremsku Mitrovicu i Šid, inspirativnu maršrutu koja objedinjuje potrebe svakog putnika namernika. Evo zašto. Sremska Mitrovica vam je grad koji na ovom mestu živi 7000 godina u kontinuitetu i ovim ćete izletom spoznati toliko raskošne istorije čudesne nam Srbije. U centru Sremske Mitrovice obavezno vidite ranohrišćansku baziliku Svetog Dimitrija iz 5. veka, dragoceni spomenik koji je ovde postojao još pre dolaska Slovena. Carska palata je turistička perjanica Sremske Mitrovice i ona vas vodi u 3. i 4. vek, kada je ovaj grad bio jedna od 4 najvažnije prestonice Rimskog carstva. U Sirmijumu je rođeno 3 rimska cara,
car Teodosije je tu i krunisan. Pored carske palate sa rimskim cirkusom, ovde su otkrivene i druge monumentalne građevine, kao što su Licinijeve terme, žitnica, luksuzne gradske vile, a Žitni trg je najstariji deo grada, ostatak zanatske četvrti iz rimskog doba. Muzej Srema je nezaobilazan, od daleke praistorije sačuvanih mamuta i stepskih slonova preko carske istorije ovog čudesnog grada. Izdvajam sunčani sad sa skulpturom Atlasa iz 1. veka nove ere, ali i svetske unikate, zlatnike cara Konstantina. A na 40 minuta od Sremske Mitrovice, na savršenom mestu, između Dunava i obronaka Fruške gore na severu i Save na jugu, Šid. Bicikl bi vam na ovom izletu bio najlepši saveznik, jer je Srem rođen za ovakvu vrstu uživanja u pitomom krajoliku. Fruškogorski manastir Privina Glava kod Šida jedan je od najstarijih u Srbiji, iz 12. veka. Svedok je brojnih odsudnih istorijskih epizoda, te vam toplo preporučujem da ga posetite i čujete ih i sami. Ruski dvor iz 18. veka otvoren je za posetioce i čuva istoriju iz vremena Marije Terezije. Veliki srpski slikar Sava Šumanović je mladost, ali i svoje posljednje dane proveo u Šidu, gde je stvorio svoja najlepša i najpoznatija dela. U galeriji Sava Šumanović možete uživati u čak 417 ostvarenja ovog talentovanog umetnika. A u blizini galerije nalazi se i spomen kuća Save Šumanovića, u autentičnom ambijentu gde je živeo i odakle otišao u smrt, sa porodičnim nameštajem i njegovim slikarskim ateljeom, osjetit ćete da je umetnik prisutan. Ako cela Adaševci u opštini Šid, posetite i spomenik obeležje Sremski front, jer je na ovom prostoru tokom 1944. i 1945. obrazovan Sremski front, najveća frontovska operacija u Drugom svetskom ratu u Jugoslaviji. Na ovoj turi predlažem vam i odmor u seoskim kućama Mačve i Srema, jer ovde vreme stvarno teče sporije, kao i istraživanje vinskih puteva ovog plodnog vinogradarskog kraja. Posle hrane za dušu probajte i neki od specijaliteta sremske trpeze. I to sremski sir i kobasice, specijalitete od mangulice, kulen i čašu erdevičkog vina. Meni lično poseban doživljaj na ovoj turi je svojevrsna safari avantura u specijalnom rezervatu prirode Zasavica. Tu možete maziti magarce koji slobodno šetaju i druge stare rase domaćih životinja. Ovo je i carstvo ptica močvarica, ali i retke ribe umbre, poznate kao pasko i pliva. A na tornju u vizitorskom centru nauživat ćete se u pogledu na najlepši deo reke. Sve kuriozitete ove ture ne mogu vam ovde pobrojati. Morate se uveriti i sami. Za kraj, ovde se nalazi i najduži viseći pešački most u Evropi, most Svetog Irineja, koji spaja Sremsku i Mačvansku Mitrovicu, ali jedna od najboljih rečnih plaža u regionu. Posle ubistva kneza Mihajla 1868. godine, Srbijom vlada namesništvo, koje čeka da knežev 14-godišnji nećak Milan postane punoletan. On će 1882. godine postati prvi srpski kralj posle Kosova, kako se to popularno kaže, to jest prvi kralj novije srpske istorije. Njegova supruga Natalija bila je ruskog porekla i detinjstvo je provela na evropskim dvorovima, gde se zarazila tim mondenskim balskim štimungom, pa je dah i uticaj zapada vrlo brzo udahnula srpskom dvoru. Sa kraljem Milanom i kraljicom Natalijom počinje zlatno doba srpskih balova. Uvela je audijencije, uvela je francuski jezik, zatim hrana je bila iz Francuske uglavnom. Dress code, verovatno, na pozivnicama. Tako je. Što se tiče balova, dress code, tako je, na pozivnicama. Sve je moralo da bude strogo propisano. Kraljica Natalija uvezla je u Srbiju modu turnira. To su vam one haljine sa umetkom od jastučeta iza leđa. Za svaki izlazak iz dvora nosila je novu haljinu sa skupocenim korsetima od kitove kosti, dok je kralj Milan menjao 4 para rukavica dnevno. Sa proglašenjem kraljevine 1882. godine, kralj Milan gradi novi kraljevski dvor koji mi danas zovemo Stari. U njemu je prvi put namenski izgrađena balska dvorana, kakvu Srbija nije videla, sa 322 sjelice.
U raskošnim dvoranama u stilu rokokoa, renesanse, ali i orijenta, točilo se vino iz čaša od češkog kristala i hrana iz najfinijeg saksonskog porcelana. Bilo je to i zlatno doba plesnih igara, to jest groznice balske večeri, jer su kralj Milan i kraljica Natalija briljirali u tancovanju. Oni su bili odlični plesači i bili su jako lep par, tako da su diktirali ljudima da oni moraju isto tako dobro da igraju. U jednom od sačuvanih balskih programa vidimo da se sviralo 11 plesova sa pauzom posle 8. Najvoljeniji su bili valcer, kadril i poloneza, a srpsko kolo prilagođava se novim prilikama. Ono je bilo do sredine 1840-ih prezreno od strane građanskog sloja, posebno u Habsburškoj monarhiji, srpskog građanskog sloja, i građani jednostavno nisu želeli da prihvataju ono što su smatrali da je narodno. Međutim, tom pojavom nacionalne svesti uoči te revolucije 1848. odjednom je srpsko kolo postalo neizostavan deo svih balova. Bal je počinjao kolom Srbijanka, zatim je sledio valcer, onda red kola, red stranih igara i na kraju opet kola. Na bal ste mogli doći samo uz pozivnicu sa potpisom maršala dvora i propisanim dres kodom. Balska toaleta sa dekolteom ili srpska građanska nošnja za dame, frak ili paradna uniforma za gospodu. Kraljica Natalija je haljine nabavljala iz Beča, Pariza ili Pešte. Sa kraljicom Dragom sledi zaokret. I to ne samo istorijski, već se na balovima ogledala sva društvena i politička klima tog vremena. Ona je uvela štednju na srpski dvor, bukvalno sve ono što je kraljica Natalija unela, ona je ignorisala. Naredila je da se iz Srbije donosi i sir i vino, ne trebaju nam strano kada imamo naše. Ignorisala je čak i tu etikeciju što se tiče francuskog jezika i silom prilika ona je srpski dvor pretvorila u jednu dobrostojeću građansku kuću. Kralj Aleksandar je bio jako smotan plesač i njega je vodila bukvalno kraljica Draga i u plesu i u životu. Tako da to je najbolja možda slika toga. Sve se na balu videlo ipak. Sve se na balu videlo. Da li znaš, Smiljana, ko je u srpskoj poeziji napisao najpoznatiju pesmu o balovima? Ne. Pa veliki Jovan Dučić. Dubrovački madrigal. Večeras, gospođu kneza na balu, igraćemo opet buran vals ko prije. S radošću na licu minućemo salu, kao da nikada ništa bilo nije. A zatim će doći veseli kadrili, muzika će strasna da huji ko bura, gospođe će biti u mletačkoj svili, gospoda u ruhu od crnog velura. Mi ćemo međutim sesti u dnu sale, u meke fotelje, ne slušajući tezu, i napisat ću vam hitro kod šale jedan tužan sonet na vašu lepezu. I tako ceo dan, i tako celu noć, i tako ceo dan, i tako celu noć.